Kaore te iwi haina mana e hia ana ki ngā whenua o Aotearoa, kei te hia noi ho rātou ki ngā rawa. Koera te whakatau a te Premier o Mua, a Jenny Shipley. Engari hea i ki tetahi kaipakehi Māori e tika ana kia āta tūpato tātou, kei riro o tātou whenua i ngā ringaringa o tā wāhi. Kei a Roihana Nuri tēnei pūrongo. Koinei a kāinga rua mō te huripo karaitiana o Ngāti Kahungunu. We need to be real that China has probably the biggest active checkbook in the world at the moment, so we need to be cautious and smart. Koina tana whakatūpato ki ngā pakihi Māori me ngā whakaaitanga i Wainganui i ngā kamupene haina mana. Kei te whakai ngā kākariki me matāra tātou ki ngā pūtea mai I rā wāhi. Any kind of foreign investment in New Zealand needs to be controlled and managed very carefully, whether it's Chinese or American or Australian. Engari tērā e tehi pēnei I tēnei mātanga pakihi, Premier hoki o Mua, kaore I te whakai. Hei tā kahurangi Jenny Shipley, kaore ngā kamupene haina mana, I te hia ki o tātou whenua. Engari mo tēnā e ai ki ngā kākariki. There has been a lot of Chinese investment interest in the Crayford Farms, for example. And when big international players like this want to invest in our land, it prices that land out of the hands of New Zealanders. The thing that New Zealand has to offer, I think the Chinese, is probably water and protein, and the two are connected. So it's no wonder that we're getting the dairy plays that we've seen recently, and then they'll trawl through the whole primary industry and acquire where they can. Engari ka pēhea te tai ao. An international business, a foreign-owned business, can just leave New Zealand and leave the mess here, leave it for us to clean up. You know, those are the kinds of risks that we face, whether it's land-based in agriculture or whether it's marine-based with oil drilling. Aha kua ngā whakatūpato mō te mahitahi ki ngā kamupene o Haina, kei reira tonu pea o Nahua mō te ao Māori. So philosophically, absolutely Māori are positioned better than I think anyone else in New Zealand to do deals with the Chinese, but again we need to think strategically and we need to think smartly around deal shape. He kaupapa whai oranga, whai ohanga kē rānei mō Aotearoa. Roihana Nuri, Te Karere.